Hoofnuus vanaand. Die DA het tydens die bekendstelling van sy manifest in Johannesburg gesê hy hoop om wet en orde in munisipaliteite te herstel indien hy 'n mandaat van die kiesers ontvang. Die nasionale uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het vanoggend die aanstelling van die voormalige Mamelodi Sundowns konsultant Pitso Mosimane as die nuwe afrigter van Bafana Bafana goedgekeur. En die Springbok-kaptein Siya Kolisi lei vanaand die span teen Argentinië in 'n kragmeting in Buenos Aires. Die wedstryd skop vanaand om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd af. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Demokratiese Alliansie het landsburgers aangemoedig om nie moed te verloor in die herstel van plaaslike regerings nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê indien die DA die mandaat van kiesers ontvang, sal die party wet en orde in munisipaliteite herstel. Die DA het sy manifest in Johannesburg bekendgestel, een van die metrogebiede waar daar ewig om stemme meegeding word. Die DA se slagspreuk vir die plaaslike munisipale verkiesings is Working for All. Die party het onderneem om op 3 kritiekbelangrike munisipale funksies te fokus. You see, when you ask South Africans what they want from their local government, their answer is not difficult or complicated. They want to open a tap and get water. They want to push the light switch and get light. They want to walk home safely under a working street light. They want their rubbish to be collected. They want the pothole fixed before it cuts another tire. They want the people entrusted with their money to be competent, honest, and awake. But in South Africa today, an ordinary life has become an extraordinary privilege. Die party het 'n 3-punt plan bekendgestel om plaaslike regerings reg te ruk. Hill-Lewis sê inwoners moet die regering kan vertrou. Openbare fondse moet doeltreffend bestuur word en inkomste wat uit water- en kragvoorsiening ingevorder word, moet vir instandhoudingsdoeleindes aangewend word. Today I am announcing a rule that will apply wherever the DA governs. Every rand collected for water will be protected for water. Every rand collected for electricity will be protected for electricity. Your money will no longer be treated as a political slush fund. It must be used to repair pipes, maintain substations, and replace cables. Na aanleiding van die onthullings in die Madlanga-kommissie van ondersoek, het die party beklemtoon dat bekwame professionele munisipale amptenare aangestel sal word. Engineers must manage infrastructure. Honest professionals must run administrations. And when people steal or waste your money or fail through negligence, there must be consequences. Suid-Afrikaners sal op 4 November hul kruisies by die stembus gaan trek. So wat 10.000 ondersteuners het die bekendstelling van die DA se manifest by Mary Fitzgerald Plain in Johannesburg bygewoon. Amptdraers en ondersteuners sê die gebrek aan dienslewering in munisipaliteite wat nie deur die DA bestuur word nie, is kommerwekkend. Hulle glo die party het die vermoë om dit om te keer. First, we will appoint people with integrity and the skill to do the jobs that are needed. We will spend residents' money honestly and wisely. Dis vir ons belangrik dat hulle vir ons moet ondersteun om daai 50% te kry. Ons is nou op nasionale vlak binne 7% van die ANC. Die ANC is absoluut besig om agteruit gaan. En ons het nou meer as ooit ons DA-kiesers nodig om ons te versterk, om ons die nodige mandate te gee in die dorpe en die stede waar hulle bly, om vir hulle die dienste te lewer, die water, die ligte, die elektrisiteit te gee wat hulle verdien. We've got the best chance ever
to win the Nelson Mandela Bay Metropolitan Metro, where we will get a majority and elect Pratik Odendaal as the mayor. That city, like this city here in Johannesburg, is completely broken. Ons het 'n duidelike program van aksie en ons vra dat mense hierdie bestudeer en vir ons 'n mandaat gee, veral in hierdie plekke waar ons die afgelope 10 jaar koalisies gehad het. Om hierdie program van aksie in regering te implementeer, het ons 'n duidelike mandaat van die kiesers nodig. Dis tyd dat die DA elke munisipaliteit in Gauteng in die hele land vat, sodat dinge kan regkom. Ons jeug is moedeloos. Hulle soek nie eens hier werk nie, want dit word gereserveer vir die elite. Jy kry dit aan die polisie, jy kry dit aan die weermag, all over. Volgens die politieke ontleder Piet Kroukamp voldoen die DA se manifest aan kiesers se verwagtinge vir suksesvolle dienslewering op alle vlakke. Die manifest van 'n politieke party in Suid-Afrika bou maar as dit ware self om Suid-Afrika reg te maak en die skade wat berokken is oor 30 jaar. It's almost soos hulle in Engels sê self-evident, dat dit moontlik word vir mense wat in townships bly, wat in informele nedersettings bly, wat sê maar as ek vir die DA stem, is daar 'n wesentlike kans dat daar beter bestuur gaan wees, dat daar minder korrupsie gaan wees, dat die staat uiteindelik na my gaan omsien, dat die polisie gaan, as ek bel, dat die polisie gaan opdaag, dat daar water in die kraan gaan wees, dat daar elektrisiteit gaan wees. Ek dink dis daai behoefte by die DA uiteindelik aan voldoen. Die kiesersrol vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November het gisteraand 12 uur amptelik gesluit. Die minister van Samewerkende Regering, Willem Slabisa, het gister 4 November as die verkiesingsdatum geproklameer. Meer as 29 miljoen Suid-Afrikaners is geregistreer om in die plaaslike regeringsverkiesings te stem. Ons praat nou met die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse. Goeienaand Michael en welkom. Goeienaand Elvis en goeienaand aan almal wat aangeskakel is. Nou, nadat die datum geproklameer is, publiseer die OVK ook amptelik die verkiesingsrooster en die lys van stempunte wat moet bekend gemaak word. Vertel vir ons, wat is die volgende stappe wat nou moet gebeur? So vanaf die 7de Augustus tot die 28ste Augustus kan politieke partye sowel as onafhankliks hulle benoemings inhandig by die OVK. Hulle kan dit of aanlyn doen, of hulle kan by ons plaaslike kantore dit doen. Maar jy kan slegs die kantoor besoek van die munisipaliteit waar jy wil deelneem. Dis die eerste ding wat gebeur. Die tweede gebeurtenis is volgende week die 11de, maak ons dit oop vir besware teen ons kieserslys. En enige persoon wat besware wil maak teen iemand wat op die kieserslys is, of wat dan afgehou word van die kieserslys, kan dan besware maak, en dit is tussen die 11de Augustus en die 18de van Augustus. So dit is waar ons nou op die oomblik is. Ons is nog besig met kandidaatnominasies, sowel as die finalisering van ons kieserslys. En dan stempunte, hoeveel stempunte is daar bepaal wat daar sal wees? Daar is 1000, dit is net onder die 24.000 stempunte oral in die land in. So dis net onder byvoorbeeld in die Wes-Kaap het ons 1623 stempunte. Baie dankie, dis Michael Hendrikse, die OVK se provinsiale kiesbeampte in die Wes-Kaap. Nou terwyl miljoene Suid-Afrikaners gereed maak om op 4 November te stem, sê 'n groep vroue in Kaapstad dat hulle nie tydens vanjaar se plaaslike verkiesings 'n rad voor die oë gedraai sal word nie. Nou hulle eis dringende aandag aan veiligheid, ekonomiese geleenthede en die lewering van basiese dienste. We also need to be very, very clear that we don't get seduced by the idea that a fixed pothole means service delivery. And we need to be very, very careful that we don't get seduced by local governments doing the absolute bare minimum. We are all part of these communities, and women are part of these communities, and we need to be very, very clear that even in a local election, it must be issues-based. For me, the systems of oppression are interlinked, right? And personally, I will look at parties that serve a foreign interest. So for me, a party that has not spoken out about the genocide in Palestine
is not going to provide water and support the poor in Cape Town. A priority is definitely the whole GBV femicide happening in this country, and that's something that really needs to be taken seriously, and it's something that is slowly and definitely getting out of control. Action SA het 3 burgemeesterskandidaate in KwaZulu-Natal bekendgestel wat die party in die eThekwini, KwaDukuza en Newcastle in die komende plaaslike regeringsverkiesing sal verteenwoordig. Die Action SA leier, Herman Mashaba, sê die party se KwaZulu-Natal caucus sal fokus op ekonomiese ontwikkeling, verbeterde dienslewering en die bekamping van ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie. You know, after our 2024 elections, we took a strategic decision as a party not to contest all the municipalities. Let's contest municipalities where we have presence. Let's contest municipalities where we must make it difficult for anyone to govern without Action SA. Ons is net na die advertentiebreek weer terug. Bly ingeskakel. Welkom terug. Burgerregtegroepe en gemeenskapsorganisasies het in Gauteng opgeruk teen xeno en afrofobia op die Afrika vasteland. Die operasie Ubuntu betogers het na die kantoor van die Gautengse premier Panyaza Lesufi geloop om 'n griefskrif te oorhandig. Die betogers eis die regering se optrede teen migrasie, diskriminasie en dat kwesbare gemeenskappe beskerm moet word. Firstly, we are touched by the newly proposed amendment to the PI Act. That's one thing that we are also raising today, and the ongoing xenophobic attacks across these 3 major cities, which is Western Cape, KZN, and Gauteng province. That's where we are targeting to have this pushback against this vigilantism and attacks against the vulnerable groups. Die organiseerders sê hulle is nie net bekommerd oor migrante nie, maar ook oor die behandeling van alle buitelandse burgers as ook wetgewing wat volgens hulle kwesbare gemeenskappe verder kan vervreem. Die polisie het die optog gemonitor. Intussen in Kaapstad het betogers ook hul griefskrifte by die departemente van binnelandse sake en menslike nedersettings, as ook die polisie ingedien, as deel van die Kaapstadse been van operasie Ubuntu. Die optogte vind plaas te midde van voortsleepende landwyse betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die optogte het daarop gefokus om 'n einde te eis aan geweld en xenofobiese aanvalle op migrante. Optoggangers sê hulle sal nie swyg wanneer ander se regte vertrap word nie. The demands are for people who are perpetuating violence and intimidating foreign nationals to be held accountable, and this is by law enforcement as well as the Department of Justice. We're also asking for a moratorium on the repatriations, as well as assistance at the different repatriation sites, as there are multiple human rights violations occurring there. Volgens die beweging is daar begrip vir burgers se woede oor werkloosheid, armoede en swak dienslewering, maar dat immigrante nie daaronder behoort te ly nie. We are saying as Africans, we are not foreigners in Africa. And the xenophobic actions that are taking place in South Africa, it is not a good image. There has always been Ubuntu in this country. But where is the Ubuntu spirit going now? As Africans, we must stand with that same spirit of Ubuntu. We have a lot of foreign nationals here who are not documented because of the government. It's not the fault of the foreigners. Die memorandums is deur verteenwoordigers van die verskillende staatsdepartemente ontvang. We support any attempt by organizations throughout the country to ensure that we stop the xenophobia attempts, we stop any hatred in this country, and we build the togetherness, all of us who live in South Africa, as our constitution says. Daar is ook 'n beroep op die polisie gedoen om op te tree teen diegene wat dade van geweld teen migrante pleeg. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Pitso Mosimane is as die nuwe hoofafrigter liewer van Bafana Bafana aangestel. Meer sokker en rugby nuus na die advertentiebreek. Bly ingeskakel.
Die Springbok-kaptein Siya Kolisi is oorgehaal vir 'n verbete stryd later vanaand teen Argentinië in Buenos Aires. Kolisi gaan in sy eerste toets van die jaar uitdraf nadat hy van 'n dyspierbesering herstel het. Verskeie Springbok-staatmakers het van beserings herstel en is in die 23-tal vir die wedstryd ingesluit. Onder hulle is kaptein Kolisi, die slotte Eben Etzebeth en Lode Jager en die loskakel Sasha Feinberg en Ngomezulu. Kolisi is verheug om die span weer op die veld te lei. No, I feel good. It's been the past 2 weeks have been really good. We trained in Joburg and then we came here. My hamstring is good, and I'm excited. I just don't want to put any pressure on myself. I just want to go out there and do what I can do and just play my part in the team. And I think that's the most important. It's a tough game, so there's no extra motivation needed. Die Argentyne het 4 nuwelinge in hulle span ingesluit. Daar is ook 13 veranderinge gemaak aan die beginspan wat verlede maand teen Engeland vasgeval het. Maar die hulpafrigter Mzwandile Stiek sê die bokke onderskat geen teenstander nie. We always prepare the same way, even if you're playing against Australia or you're playing against Georgia or you're playing against New Zealand, So when it comes to us and our standards and how we operate, nothing changes. I think the focus on our camp was we all switch on for test match. Die kragmeting skop vanaand om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd af. Liesel Olivier, SAK nuus. Pragtig. Die voormalige Mamelodi Sundowns konsultant Pitso Mosimane is die nuwe afrigter van Bafana Bafana. Die nasionale uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het vanoggend sy aanstelling goedgekeur. Hy vervang Hugo Broos, wat aan die einde van Julie uitgetree het. SAFA-lede het tydens 'n buitengewone vergadering by die hoofkantoor in Johannesburg besluit om Mosimane terug te verwelkom as die afrigter van die nasionale sokkerspan. Hy het die span ook van Julie 2010 tot Junie 2012 afgerig. Bafana Bafana het enkele weke gelede sy beste vertoning nog by 'n wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika gelewer, toe die span vir die eerste keer na die uitklopronde deurgedring het. SAFA se uitvoerende komitee is ook ingelig oor die voorbereidings vir volgende maand se verkiesingskongres wat op 12 September sal plaasvind. In ander kwart-eindstryde by die Vroue Afrika beker toernooi speel Ivoorkus teen Algerië. Die aksie duur ook môre aand voort wanneer Kameroen en Nigerië teen mekaar uitdraf, waarna Malawi en Ghana in die laaste kwart-eindronde kragte sal meet. En dit is dan al die sokkernuus wat ons het vir vanaand. Tot môre aand. Sien jou dan. Totsiens.